takalid mo akasla bituin aglalon tumamdag ka itiag sa pawenu malen awan ngatan dikasken ka na bukele api naraburan ti Diyos apungay ka kaasping tabinok bukudam la aminen at alugari aray nagmismisuot ka napintas kan tulae no bingim na ita bibig mo sa ka umisip agpara at agos dayta kasmarpi ang ipin egamit tabu mo pangon kulte kentakiray mo akaspul lalayaw iti mali awan ngatan dikasken ka na bukele api naraburan ti Diyos apungay ka kaasping tabino bukurap la aminen at alugari aray nagmismisuot ka napintas kan tulae no bingim dayta bibig mo sa ka umisip agpara at agos dayta kasmarpi ang ipin egamit tabu mo pangon kulte kentakiray mo akaspul lalayaw iti malem ating kung akalida naglibnos nagpintas ka aglalong numisem ka ay malukoy daytoy rik na takali di tapingpi di nagkayaw to'y rik na ngagrukbab di talaing ating kong patpatken ka mabalingkan man lae ano maturog ka at nagtasibay mo hagnon banbantayan ka matmatatay tarupa pingping mo akalidad nawanay laragsa bangat ko kinlilinga
Febuka aliliwaday ti sa saine takina yawam manday tuy aya unoy ku ay ingkang ipana ranyag day ta imnas ranyag day ta imnas isut pakabiyaga rinibuntun atawen jatun agayate balod na ka daytoy ayan dayaw nakatirik na daksangga sa dagtun no di mo laing ipanga uluyan naklaing no sikat na ranggas binibuntun atawen jatun agayaten balad na ka daytoy aya dayaw nagkatirik na dagsangga sa raktun no di mo laing ipanga uluyan naklaing no sikat na ranggas dardarepde kaniya iti umapay naday taladaw tinagparang kaniya nasa mitunay sigugutu ti puso diragsa dagos ama bang araw ngamin sikat nakasaraka iti pintas kinayak kasamita balod mo to'y rigna kenday ko'y biyak ko keladawa din na at pasaga imnas ngayon na inda daduma sikat kapat gandi di puso amang tet bang ti kay suna ngaya ku bituwe ka anarania ama silaw ti
dalan ko. Jak gigire di ako kinaya, kapukit ka uray pagkataya, ngamin ka inbilang ka, bakit nga nanayo adi agresa.